Gogo phela ubeyabo nje ubeya abantu laba abasindisiwe yabo. umKristu. Yebo nje yabo ngoba namanje nje lenhlobo lezi engakhulelwa ukuthi yena akahlabi yabo yonke leyo nto ilabo bazalwana banjalo. Yebo ke futhi nje ekhaya kwabethi nje mebenze izinkonzo yonke leyo nto kufike nje lo baba lo abembiza ubaba Mike angisabi ukumbiza igama lakhe ngoba vele usikhohlakala. Athi umfundisi uMike. Njengoba ngikhuluma nje nepicture yakhe yazi yafika emqondweni wami. I think I was around 6 years kanje. Nje sisayingane la sithandela ugibela izihlahla zogwava sidle logwava. So njalo mengabe kuzoba kunenkonzo lapha ekhaya inkonzo yabo ke phela bona. Nje ezinye izingane ethola ukuthi siyaxoshwa kuthiwa siyene eminyango siyodlala. Yena nje waye nalokho nje ihleze ethandayo nje mina ngihlale behind and mengabe ngihleli naye wayevisane angigone. Engigonile ngiyingana ngithi angazi lutho. Ngalesikhathi engigonile uMike ndini la umfundisi ngoba nje akunzima ngimina umbiza ngumfundisi. Mengabe ngigonile nje kunezinto nje ayezenza kumina. Soluthi ngoba ngisayingane angiyazi ukuthi wenzani mina kodwa at the same time kuba buhlungu futhi ngifile uncomfortable ngoba noma mhlawumbe uthola ukuthi ngihleli kuyena ugogo uyathetha ukuthi hayibo hambe eminyango wena ezinye ingane seminyango nganoma isuke ngaboni nene ukuthi kwenzakala ngoba nje umuntu nje angavisane nje ahleze nje egonele ingane intombazane ezinye zihambisiwe ziyeminyango ziyadlala mina nje hayi wavisane nje abe nalothando nje angikona ngibeke la enze lento yakhe kayisuke yenza. Uyacabanga indlela ayikhohlakele ngayo ukuthi bangathini kuhleziwe kanje mina nitshela ukuthi ungigonile nje kanti khona into ayenzayo kumina. So njalo mengabe ngingane kangazi ngiya around 6 mengabe ngichama uthola ukuthi kubhlungu angakazi lutho ngalezi zinto obviously yebo kodwa uno cousin bama sebebadala kunami lapha 2 years older than me ngoba 84 mina yena 82 ngeke ngimbize igama lakhe uyisholo yena ngesikhathi sakhe ngoba ngiyazi kwenzeka kuyena naye mhla efuna ukuopen up I hope ngoba msho leyo nto ikhona kuyena ezomfana. So mengabe sehamba yabo afuna ukuthi bamkhaphe ngakusamina ke mina uyenza mengabe ehleli la egcekeni yabo lokho engikona yenza lento yakhe ke engilimazi cousin laba babafaka umfana athanda ukuthi bamkhaphe. One day mengabe uyabuya nazi ngifuna ukuphunywa ngibiza igama mebuya cousin wami ekhaya yabo one day athi kumina baba Mike kade ngimkhaphile yabo athi khona into ayenze kumina yabo naye usakafika sakazi thina ngama spams nabo nokuthi umuntu wesilisa ukwenzani naye because wayesa kuba nje sasishana ngo2 years yabo futhi mengabe ehamba naye wayefika aye Samuel mhlawumbe ehlathini nje amsodomize. Singane ngasazi lutho ngalento kodwa khona mina ngangifeel ukuthi iwrong lento eyenzakala kumina and ngase ngiqala ungabi nje happy ngihleze ngireserved ngihleze nje ngikubhlungu ngaphansi ezingane intombazane mengichama uthola ukuthi nje kodwa angazi noma khona ababe notice kodwa binga ukuthi mina ngingane engahlali noma wayo ayizwa leyo nto kuba isikhathi esiningi ke ingane kanjalo zaye kunganakho. So kuhambe isikhathi nje eqhubeke yenza lento le kumina kuthi nje ngesihamba kwesikhathi mengabe ngizombona eqhamuka kwase kuzenzakalela ngangivesane nje umzimba wayithukela wona ngivesane ngithuke to the extent ukuthi ngangivesane ngibaleke ngingene endlini yayizwa leyo nto yena wayeseqala ukubona yabo shuthi ayisimthusa nalento ukuthi shuthi sengiyambona ukuthi uyangilimaza ngasamayo yayizwa leyo khona ilanga la afika ngalo ekhaya egcekeni sengithe ukukhula ke kancane isikhathi ngimboneza futhi ingishaya uvalo lokuthi nangu lo baba usengizongenza lento le yazi wavisane wama wathini ubuti professor ngiyakhumbula la umazwi wakhe angazi ukuthi wayewasho ngoba honest noma mhlawumbe wayeseshawa uvalo lokuthi sengikhulile sengizocabanga ukuthi ngikhulume kusambadi ukuthi khona into asenza yona wavisane wama nje phambi kwami futhi walinda wasuka umuntu wayesegcekeni ekhaya ngikhumbula kahle because kwakuyisafe farm lapha ePortchepstein futhi mengabe suka lo segcekeni ngisale mina naye wama nje wathi bangibiza ngoqanjana ke ekhaya ukhulu wangiqamba athi ngiqanjana legwinsi. So wathi kumina uyaxolisa yabo kathi esho njalo mina ngathuka futhi moya yabo nje ngoba ngeke ngitraumatize lento le ngangena endlini ngokudina from that time
angiphindanga ngambona because then I think ngoba ngisho sengangisamncane ngaleso sikhathi samncanyana then ngo-94 ngabuya ngazohlala ngapha ne ngakhulela ngapha ke eThekwini ngoba wayesePortshepstone lapho kule kuthe lento le lokhu iyahlala enhlizweni yami because iyisilonda izwa leyo nto and akekho umuntu engake ngayikhuluma naye and ngiyazi ukuthi yenzeka futhi naku cousin wami omfana yayizwa kodwa manje angifuni uvesane ngithi noSpanibani yabo ngcono mhla esholo yena futhi nje siyabonga sengiqala nje sengiqalile ama drugs sengihamba ekhaya ngibaleka warawara kunomndeni oyena ukhulu wami lo wayehleze enza inkonzo ekhaya uhlala eMaritzburg manje ne futhi nje 2012 ngoba vele ngithi ngasengiqalile ama drugs sengila emgaqweni zino ngiqale ku Facebook yabo menginefoni ngene ku Facebook nje ngibhala amagama okazi mami ngempela baphuma ngicine ngitholene nabo ukuthi baseMaritzburg la ngalimbe bathi bayafisa ukuthi bangibone ngibavakashele ngempela ngithola imali ngigibele ngeMaritzburg nje ngijwayele ukuvakasha kanjalo ke from the time 2012 kuthe nje nginqamule nje short ngo2022 ngibavakashele futhi isekhaya ekitchen futhi nje siyaxoxa nje yabo ngixoxe nje like kuze ngene ukuthi ngiyabo ngikhumbule way back yabo bantu nje ugogwama ehlangana ababeza lapha ekhaya ngalezo ikhathi ngibe nje nesibindi nje sokuthi kwavela kazi ngithi mina hawu gogo uphi ubaba Mike yabo kuhleli nabanye omama usaqhubeka vele namanje ke nje ekhaya nje kwathandaza inkonzo kodwa manje nake sekubhalwa omama kusafana nakuqala so athini kumina athi hayibo uMike waboshwa ula eNew Prison uthi heke uvaloda angakhombisi yabo ngifuna aqhubeke yena ukuthi waboshelana izwa leyo nto athi uMike hey uMike wenza imhlolo uMike wayedlengula izingane zabafana wagcina ebanjiwe useNew Prison angazi sibindi ngasitholaphi yabe sane nje kadedela into engangiyenza ngathi mina hawu kanti besaqhubeka nalento yakhe and njabo ngathi fuck uthi nje ngivesane ngiphunyuke ngibatshele athi mina hawu kanti besayenza lento yakhe ngahlengezela inyembezi ngathi yazi ukuthi nami wayeyenza kumina yazi wathula ukhulu wabona ukuthi ngazi noma amahloni nokushokheka yayizwa leyo mina ngathi ya nami wayeyenza kumina futhi akusimina kuphela ngalibiza ke igama la cousin wami ngathi ngiyazi nakuSibanibani wayeyenza kodwa uyoyisholo yena ngelinye ilanga kodwa nake uSibanibani wayeyenza leyo nto yazi bonke endlini baba shocked yayizwa leyo nto baba shocked kulokushokheka kwabo I was expecting ukuthi yabo lento le bazoyithatha like seriously kube khona umuntu okhulumayo nami something like that ukuthi bashokheka kwabo kodwa at the same time nje bayifaka phansi kwa carpet indaba nje kwayinto nje ungazi ukuthi nje bengisho nje into yayizwa leyo nto engabalekile nje ukuthi bafayina ukube kwakubika nje enye ingane kuwena iziphi inyathelo ongayithatha number 1 nje leyo nto leyo ngizoyithathela phezulu ngizokhuluma naye ngimbuza ukuthi kwakuyini lapho kwisikhathi yabo and futhi naye kuba wahlala nami ukhulu wayezosikhumbula zonke lezo zinto ngoba ngangizomkhumbuza ukuthi yakhumbula ukuthi mengabe sihleli lapha ekhaya ezansi wayehleze ngigonile kwesinye isikhathi wawuzuthethe abanye mebedlala bedla ugwava lapha eminyango bese ehlahleni sixoshiwe endlini ngoba kunenkonzo kodwa mina wayehleze nje ngibekela emathangeni and mina ngine feeling ukuthi somehow khona waziyo ukubona okhulu ukuthi yazi ke ngiyobatshela ingane engahlali nomzali wayo yabo ayinakwa ngaleyo ndlela so yana ke lo baba lona ke nje usikhohlakali okuthiwa wagcina eshadile ke futhi kodwa ubesawenza izingane zabafana ububona nje vele ngisho esayenza kumina ngingane ububona ukuthi nje lo baba nje khona nje lento angazi ngachaza ngithini so one day yabo ngoba nginale engale uprofessor and into bafethu ningayitshela ukuthi into umuntu ezekhula yagqibeka idlule kwesinye isikhathi izona lezi zinto lezi ezenza umuntu abiza leyo nto ngachaza ngithini umsuka walento le mina empilo yami ukuthi ngize ngibe kanje okuningi kwakho kosuka kulo baba ngifuna uqamba mama because ezingane professor ngangihlezi ngisebhlungwini noma ngichama nje kubhlungu ubona engathi ugwebhekile ukuzukisho uthi nje wayehleze ngilimaza ngisho kanjalo
After ke engenza lento finance time course wanyamalala ngithi kuthiwa kuyashiwo ke vele umuntu like especially nganentombazana ngoba ngisho ukuthi ngathi khona ababazi vele ngoba nje kwase kunakho ukuthi abanye besilisa mhlawumbe mengabe kungekho umuntu egcekeni thola ukuthi omunye angibiza izwa leyo nto ya omunye nje waze wangivezela i-private party yakhe enginikeza ngazi noma uswidini ethi mengufuna yabo kwabuya leya picture le yalo baba lokuthi lento le ayenza kumina ngabaleka so nje yabo i-rape yaba nomsuku omkhulu nje kungathini kubantu abanezingane ababudedengu ngomalume kuthiwa bathanda izingane baqukula izingane baqabula izingane angifuni lawo manyala mina ukuqatshulwa wengane ukuqukula ingane yami eqabula amanyala uprofessor yazi ukuthi njengoba sengila emgaqweni kunabo labantu laba basiza laba bafika sometimes besilethela imjovo bezosichecka no HIV nginakho ukuthi mengithola isikhathi ngiwalk nje ngembili ngiyo attend ama support group wabenza ama support group la afike nje khulume khona ukhiphe nje isifuba sakho yabo lokho okukhathazayo so there's a day nje sihleli kwi group yama besifazane kuphela sixoxa ne social worker sisiNonhlanhla so first time ngivuleleka ngayo nje endaweni nje enabanye abantu kwakuyileyo group session engisasikhuluma ngazi into kanjalo so ngabatshela ke lesi story sami lesi and ngamtshela futhi social worker ukuthi yangi-affecta ngalendlela leyo ukuthi ngisho ngibona umuntu wesilisa egona ingane engayona yakhe ngiyanyanya leyo nto I'm like why waze wayigona kangaka lengane omunye nje umbona ukuthi yazi ngize ngithini kwesinye isikhathi ngisho koza kwethu laba esiphila nabo emgaqweni mengibona nje noma umfana nje ejabulela ingane ngize ngithi uzothola ukuthi unaye yakhe njalo akaza ayihage nokuyihaka njengoba ebhizi nje so ngasalelwa leyo trauma ukuthi ngisho sengibona umuntu wesilisa ebamba ingane ayizwa lonto regonile kuba nalokho ukuthi I hope ukuthi ukothando la ngempela ayigoni ingane mina yayizwa leyo nto but professor nje ngisho yami ngiqabula ingane yami namanyala manje leyo nto ngiyabonga bhuti so manje kwashiya leso silonda kumina okwangempela ngoba ngavuleleka nje nakuma social work ukuthi umuntu nje wesilisa engimbona ngisho enothando kakhulu enganeni engayona yakhe kumina sekuvesane kungenze ngibe suspicious ukuthi hayi ngeke uthando ngakalenga njengoba usho nje umuntu ogona ingane ndingasho nje ngawe ngathi nje sisiNonhlanhla umuntu nje wesilisa engimbone egona ingane nje yentombazane ake serious nje iyeke ingane idlalela umuntu wesilisa yeye yayizwa leyo nto ya so nje kwashiya leso silonda kumina ne-anger futhi so ngiyafisa ukuthi one day when I'm ready ngesami isikhathi ngoba phela abantu bayahamba emhlabeni ngihambe ngiyomface nje njengoba sengimdala and ngiyasafanga ngisahalela ukubona ubuso bakhe again because kunezinto engifuna ukuzisho kuyena kunezinto yabo ukwazi kwami ukuthi usenywe prison angazi angikwangijabulisa not in a good way lokho ukuthi okay njengoba ngifuna ukumface sengiyazi ukuthi ukephi at least so ukusho bangitshela kanjalo ukuthi usenywe prison wara kodwa ugogo wami akazange alandelele ukuthi angibizele ngisho ekamereni ukuthi abuze ukuthi lento kade ungitshela yona nje bagcina nje engazi sibathuka nabanye omama babekhona alelo langa ngoba nje wangitshela ngisekitchen hayibo waboshwa uMike usejele wayesedlwengula izingane zabafana hawu ngadede ngathi hayibo wayesayenza leyo nto nakumina wayeyenza nokusibanibani yabo nje kwayilokho ukuthi sengibala nosibanibani lo engisho it was enough nje ukuthi ugogo leyo nto imenze ukuthi mase kuhamba abantu avala umnyango athi kanjana ukuthi ayizwa leyo nto kodwa ukuthi pro today and lokho futhi ayibona bazi kuya-eda esilondeni sami and kudala futhi enga yokuthi oshuthi nje vele nje lo munye umzala wakho yena impilo yakhe ihamba kanjani ayikho right we won't believe useMaritzburg yeah physically is okay kodwa yena nje cabanga ngoba ubesebenza issue le ungasho ukuthi ubesebenza kanjani bazokhona ukuthi baya wayeka but pro yes nje izinto zakhe uthola ukuthi zihamba kahle kodwa nje khona nje lento le befuna nje avesana hlala ekhaya ayidlela utshwala and une backroom yakhe wenye useyaqasha isakhe kangangokuthi uma wakhe uzanga understand uzayitshela ukuthi mhlawumbe udinga into zesiZulu warawara mina knowing what I know and ngisasho ngenhliziyo and naye ngiyayihalela ukuthi mesisele sobabili ngimkhumbuze ngithi sibanibani angikhumbula babo bayo uMike yabo ngibone ireaction yakhe futhi nje bese mdala
angikaze kufike ukuthi mhlawumbe mengile naye kodwa next time mhla ngeMaritzburg yangu yokuzama lokho ngibona ireaction yakhe kodwa impilo yakhe nje Buti Pro ayiyi phambili ya kulokho iqiniso njengami exactly njengami ukuthi yena ke usekhaya futhi akadli idakamizwa is healthy kodwa nje ngokwempilo ukuthi iqhubekele phambili uyena oyekelayo imisebenzi for no reason nje to the extent ukuthi umamkhulu wami utshela ukuthi mhlawumbe udinga into zezulu warawa mowazi ukuthi what's happened and ke yena umfana can you imagine ukuthi mase buyela back kulesa sithombe ngoba kule insuku izinto nje ikhulunywa noma kanjani mhlawumbe ethi umuntu esisodlwenqe so mhlawumbe nami engabezwa zonke lezo zinto yamajina njengomfana kuyabuya noma engakaze atshele umuntu because I'm sure kodwa nje the time isikhula angeke yabona nje ba ne picture ngalesikhathi engitshela isala engqondweni nje kade ngikhapha ubaba Mike semesifike endaweni ukuthi wenza ukuthi enama spams nala emathangeni shuthi nje wamsodomize nje yabona nje kwangokuthi mengabe eqhamuka eza kanje ezongena egcekeni ekhaya ngisegcekeni kwakuzenzakalela wona umzimba wami ovesana uthuke wona ngithuke sengibaleka ngene endlini shuthi kwahamba kwaba nalolu valo lokuthi sengiya understand ukuthi ungenzani mefika ngoba kwathi mengena nje wayesegcekeni endlini wamafuna bothi lokuxolisa ukuthi mhlawumbe setshela ukuthi nje mhlawumbe ngizosho wathi nje wangibuka emehlweni wathi kanjani ngiyaxolisa ngathuka futhi monga lokho ngabaleka ngangena endlini tadethi ke nje sengila eThekwini ngakhula nje kwayinto engigcibayo emqondweni kodwa njalo ihleli kumina ihleli and isilonda esingaphuli isilonda esingaphuli ngempela Buti Mike so nje izamini come on but professor sikhohlakala so nje ingane zamantombazane ngiyaye ngizwe abazali okumele begade ingane zabo kulokusangana lokhu kaMthethweni mina ngifuna mina anginayo umuntu oqabule ingane yami yentombazane iqatshulwa uma wayo kuphela angifuni futhi indoda ezolokhu igonana nengane into yabona ngiyibuza ezinye ingane ngangiza ngeje mhlawumbe ngizosaveka ngokuthi ugogo mesethe ngoba bonke abanye basemnyango kunenkonzo endlini sixoshiwe njengezingane ukuthi asibe semnyango kunezihlahla zagwava ke egcekeni ekhaya emafarm sikhela ugwava abanye mina ngikoniwe la ngiyalinyazwa kangize ngifise ngenhliziyo umuntu ozongiseva mhlawumbe angibize uyabo ngoba ngishedlula ugogo ethethe ukuthi ngidlaleleni hayi yena evesana ngikone nje izifu ngihleli njengengane ngathi uhleli kahle wayekhohlakele lo baba wayekhohlakele and la ekhona manje ngiyafisa nje ukumbona ngimfisa kwangempela uma ucabanga noma mhlambe njengomuntu ohlakaniphile nje uzolandelela yini enza abantu besilisa bethanda ukugila imikhuba njengaleyo engane nomunye njoba ngisho kusuke kunaleyo advantage angithi ngoba zobe khona amanye izingane zamantombazane ezinye egcekeni ayisa leyo ngokwesinye isikhathi njengobusho umzali number 1 uyena okumele for sure abe nje nokuthi ingane yakhe aqikelele ukuthi ngoba into engangiyibona watargeta thina ngoba thina number 1 mina kumama ngoba ngithola ngithi wayesasesikoleni efunda so kwamele aqhubeke ukuthi enzele teaching yakhe kwagqikazi uma wayenza teaching kagqikazi so kathe ngithola ngishiya khona kukhule emafarm so ngangingane nje mina kwaziwayo ukuthi wami uma akafiki noma inini ayizwa lonto baba ke so asikhathi esiningi laba baye batargete ingane ababonayo ukuthi noma yenzile into ngeke kuze kusheshe yayizwa lonto ukuvela for example nje kuno sis la ohlala nengane la eDepisini la sihlala khona eyentombazane uyamajina Buti Professor ukuthi leyo ngane to show mhlawumbe uyayazi leyo ngane leyo uyahlangana nayo iphethwe west smoker ubonayo nje ukuthi lo uhlanganaphi nengane amdethiwa uzahambe kusisi kabi ayishiye nabo adle nalamaphilisi lawa alalisayo uyacabanga ngoba ehlala la emgaqweni lawa nje akwenza siwingane sometimes uvuka ingekho sebeyithathile bona ubhuti laba bokuhamba laba bahlala khona lapha bezule nayo so abanye ibona bayishintsha inapkeni kanti ngaphansi yakho kwaba nesikhathi la yake yabola khona ngaphansi kwathiwani jabuka kodwa umzali wawubona ukuthi akukhona ukujabuka la eDepisini ngengisho ngisho uyazuthi ba kuba 2 or 3 ngane lapha eDepisini ezincane kodwa ke futhi Buti Pro nomthetho nawo unayo indima yawo kulezi zinto ezenzakalayo angithi uyazi ukuthi bayafika lapha yana uMetro uSAP kuyafika lapha yana sizoqoshwa sishisa yes bayazibona lezi ngane every day
every day. Yazi kunesikhathi la engake ngathi khona ngisho bangafika bemphuce live le ngane yakhe bane rights yoku kodwa bafika njalo kunalokho bafike nje bashisa impahla zabantu zokugqoka futhi egani hambani la angikhumbula even one day bemvimbile le ngane betrade nisho ukuyithatha ila ukhona ngeke ngamthatha mina nengane wabuya into enza bengafuni ukuhlukana nezingane ethwele izingane baphanta ngazo njengoba ngikutshela ukuthi le yakhe ngiyabona ukuthi la ngane sinobudala singenewe izinto zabantu abadala ngoba ngisho yenza into nje yabona ukuthi akusekho umngane kule ngane andivele-ke naye ngathi uyasebenzisa ukuthi athole imali njengoba ngikutshela ukuthi ukuhlangane nayo intaza nomuntu obonayo nje ukuthi yazi lo kanjani ephethe ingane ngisho athiwe umfana ungathuka ukuthi uphethe ingane yomfana uhamba nayo so class of yentombazane so nje nalokho kuyayidlala indima abazali nabo bayasidedelela ukuthi sibe sebantwini abakanjalo. Wena mawubuka le nkinga lekubhekene nayo South Africa ngoba ipandemic le ingalunga kanjani le mess nje oyibonayo abantu abahlala phandle badla idakamizwa kuyadlwengulwana kuyabulawana bafa daily kubanjana inkunzi akuphephiwe yabo nje le mess ingalungiswa kanjani ukucabanga kwakho nje ngoba ngisho into iyayiqalwe empandeni ngeke uvesane nje uyisikela ya ngoba ngenze nje umzekelo ngoba mengabe bezosixosha la suke sikhosele khona ngangcono ukuthi basixosha nje kukhona mhlawumbe umzamo ubaba wethu mhlawumbe amaphoso whatever ozobe ephethe ngaleso sikhathi ayizamayo ukuthi nganakhela i-center ethile engimele nithole kuyona usizo nekuyona kodwa nigcwele la yayizwa leyo mhlawumbe lapho ukusiqosha kwabo kanjena kungaba yayizwa lonto nesisindo sokuthi bona ngempela shame sirongi basizamela indawo ukuthi thina kodwa sisanenkani ayikho imizamo abake bayizama so mengase mhlawumbe kube nendawo ama-center la esazi khona ukuthi umuntu osifazane unenkinga unosemzimeni mhlawumbe khona nomntwana uyakwazi ukuthi ukhululeke uye khona uyokhuluma nabo mengabe ungenayo indawo ishelter kuthathwe lo mntwana lo osukunayo ngaleso sikhathi abekwe endaweni ephephile mawukuthi mhlawumbe nabafana nidinga izinto enizozenza kube nje nama development skill center noma nje eyodwa noma amabili anzelwe nje azoqondana nathi abantu abakanje kwaziwayo ukuthi mawuvuka ekseni kunokuthi uvuka ucabanga ukuthi uyalapha othi ngivuke mfethu ngiye lapha ne-center lapha ku-Body Pro mhlawumbe ngiyoshanela or incente or mengabe kunendawo nje yengadi angisize ngethombo ngitshalele ispinashi mesikhula ngiyahamba ngiyosidayisela abantu laba bayamatafula nje awuyikho imizamo kunalokho nje bona mengabe kuzoba nezinto bazi nje ukuthi thina siwudodo kumele ushanele akusiyindlela ezoqedwa ngayo lento professor. There's better ways nje la ngingahlala khona phansi ukuthi lento le kahle kahle sizozama kanjani ukubhekana nayo bona bazi nje ukuthi mebefike bashisa bathi fuse kani la sanithola la sebeqedile of which ngoba nje bethi benza zonke lezo zinto angithi ngiyabuyela ngoba yikho enye indawo eniyaziyo ile kanti kuba kwakhona ama-center okay for example labo scrollers lekuthiwa kuhlala amantombazane kuphela angisho kanjalo kuba kuthiwa nje mhlawumbe zu-4 3 iy'ndawo ey'kanjalo wazi uma umuntu esifazane ufuna ukuphepha unomntwana uyakwazi ukuya khona ubhalise uregister yonke into ama-social worker ala uyangena unikwa leyo ndawo esafe la ozoba khona nomntwana wakho mhlawumbe uyavuka ekuseni uyageza uma uyophanda mhlawumbe kunendawo la kushiwa khona abantwana ubuye ntambama usuzothatha umntwana nje engase kuthiwe kuyazanywa kunento ekanjalo or uvuna nathi singagcina sesivuka uma ukuthi kunendawo kanjalo uthola ukuthi nekwenziwa amaparish ekuseni nathi njengamantombazane siyavuka siyasiza nje kuzokwenza umehluko lowo anje nje besibana bazi nje ukuthi bazosixosha nje sekuphelile ngoba kwazona lezi ngane ezalelwayo lapha emgaqweni izokhulela emgaqweni yenye generation ezalwayo bhuti lapho lezi ngane zihlakaniphile zinhle inkinga yazo ngoba icela ukuthi nale ngikhuluma ngayo uyayibothi ingane ehlakaniphile kodwa manje ukuhlakanipha kwayo sekufocus kwenye into akusakhona lokubungane ngoba nje ngiyabona umuntu esifazane ayithanda ukuthi ulo kodwa abantu besilisa ingane encane engaka iyafuna ukuthi uyiphathe vele kuba njalo-ke mengabe unokubezwa yayizwa leyo nto ekuhambe ngithi wena usamncane wazi ukuthi indlela akubehave ngayo exactly because nami ngacishe ngaba kuleso stage mina ukuthi ngazi ukuthi nje umuntu wesilisa ngoba waqala ngina 5
ya ingane ithiwa ingane njengesponge ingqondo yayo iyamunca absorb into igcina so mengabe ukhule ngokuthi wena uyahlikihlwa njalo ngesitho sangaphansi moya ingane entombazane wazi ukuthi umuntu esilisa mohleni naye kumele akwenze kanjani yabo le ngane ngingakho ngithi khona into asebenza yona ngoba afuna ukuthi ibe nomuntu esifayo kodwa ufuna ukuthi umuntu esilisa futhi ehleze iqukulilila bona ukuthi le ngane if kungekho oseyenza lento le kodwa esinaye siyaye somehow ya experience so mengabe bengisixosha kanje bengazami imizamo nokuthi basiphuceke le nganeke khuluma ukuthi nje bayasiphuca abanendaba Bhuti Pro kahle kahle laba kumele ngabe ibona abalandelelayo baba nendaba nje mezofika abantu bamakhamera yabona ke lapho ufika ke kuyaklinwa kuyaqundwa la esuke sikhona kwahamba lawo makhamera uzobona so akukho into ekusizo mhlawumbe umphakathi ngasigxeka ukuthi sihlupha sizanyiwe akekho umuntu osekuyafika ekuthina lula isandla athi ingane zami kune center ethile onazi inamba kunendawo ethile mengabe ndinga nifonele la since mina nje ngafika emgaqweni ngangena edakamizweni there's never been ngaphandle kwale eyayilethe imjovo labathi lethele imjovo lesijova ngayo funayo inan profit organization basiphilela ngokwaba akuthi mhlawumbe bathola uxhaso baba bethu laba basiphethe cha so akukho ngisho indawo eyodwa but professor noma usucabanga ushintshe usukhathele uthi yazini ngizoyalami ngiyocela ukuthi sibanibani angisize ngibuyele ekhaya asinawo lawo ama resources so kunalokho nje kuyanda kunentombazane njengamanje ebukela lolu hlelo inengqondo yokuthi yona ngoba iqala idakamizwa mina ngisobe ngifane noSlender bonke kuthiwa baqala kanjani ingathini advice yakho ukubona abantu besifazane ngoba ba wild njengamanje bayaphuza bayabhema ababambeki njengamanje besifazane ababambeki Before yangihlekisa leyo nto ngoba yani sonke savubinde thola ukuthi umuntu athi nje ayibo mina ngizobhema ngeweekend kuphela lento ngeke ngize ayikho into kanjalo futhi as long as kuyidakamizwa osifaka yabona thina nje basila emgaqweni abanye bethu basuka ema-university ngekuze ukhona abanye babesebenza uthi mawutshela ukuthi asilo ubenza i-teaching besanohleka ukuthi ungazongenza isilima wena okwangempela Bhuti Pro so ungayitshela ukuthi mhlambe wena khona okuhlukile ngawe or whatever as long as kuyisidakamizo ungayikhohlisi umntaka baba ungayikhohlisi ngingathi nje for example ungene ku Facebook nje ubheke ubonisiwe Msomi ngibuke manje mawukuthi angibuka then bese uyangena ku Facebook ufuna ubonisiwe Msomi uzokhala inyembezi mawubuka izithombe kwamina Bhuti Professor yazi ngize ngakholwa ukuthi ubona uyibuka uzubuka ukuthi mina ngiba nje angifuna ukamamanga mntama ngize ngiyibuza ukuthi mina ngiba muhle kanje because angisakwazi ukuhlukanisa lo muntu nalo esengimbona manje kuyaye kube nesikhathi la ukuthi khona mengidlula ngisho ewindini lemoto ngithanda ukuyibuka angiqambela amanga mntaka mina iwindi nje lemoto ngiyalishalazela mengigoba nje lento engisuke ngiyibona kuyolona akusimina Bhuti Pro mengabe ngibuka izithombe zami za before namanje ngivisa ningakhona ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngibe kanje bonje mengangena ku Facebook ingane zakwethu nifuna ukubonisiwe Msomi noma uMendi Msomi bamapeja mawuthi uMendi ono MA NDY uzokhala inyembezi so ungayitshela ukuthi wena mhlawumbe kwakho kuzohluka and lapho futhi nami ngaqala kukhona ezingane ezinhle kunami ezithi meyikhonja kuthi usibanibani ngingakholwa kwa mina ngihleke so nje ama drugs awakhethi ibala mntaka baba ungayitshela mhlawumbe kwakho kuyohluka banye baningi babe seyikoleni baqala ngontashi kunziwa ngama weekend sesilala nabo emkhaqweni sokhona ngisho udokotela lapha yebo professor izwa ngami khona nje wayesebenze eAbsa hayibo mfethu mntakama so nje isidakamizwa nje mekusidakamizwa ungayitshela ukuthi kwakho kuzohluka futhi ungayitshela ukuthi ngisibhema ngeweekend kuphela once sangena emzimbeni wakho into unokusifaka asazi sona ukuthi umsomluko noma ulesibili asina date ngiyabonga ukwakhuluma indaba yokuthi usudlangile wekwahamba ozoboshelwe eShoprite untshontsha khona kwakwenzeka kanjani kwenza kanjani manje ugcina uqala untshontsha ezitolo ngoba wena wawunale business lakho lokuthi uyadayisa yini okwasekwenza noma usukwenza konke nje ukuphambene la kuhambe Bhuti Pro yabo
thola ukuthi mhlambe nje especially mesubhema ke owunga lapho thola ukuthi nje movuka ekseni usunqina ngisho ukugeza ubuso mfethu ungakabhemi yayizwa leyo nto so phela mengabe uzomela uthi yodayisa umzimba kumele uphaphambe yabo bese simeni sokuthi unomdlandla and kumele ube clean yabo phela yabo abantu omunye uzoba namahloni umisa nje le zombie nje enawo nohlakahla ayizwa leyo so kuhambe phela umuntu useyirodo kakhulu nje futhi sekunekhathi la engagezi khona obviously and amandla awekho uma ungakademi lento so kuhambe ngijwayele ukuthi mungena esitolo yabo mube ngibe nenhlanhla uthola mhlambe ngena ngigqoka abangasile bathi shwi lapha abantu ngiphume sengigqoka abasesitolo mina ngiphumela esitolo ngiyaphatha ngenyawo ngiyobadayisa so kuhambe kube into engibona ukuthi hayibo kuyantshontsheka yayizwa leyo asenginakho ukuthi mase ngiqalekile bese ngicabanga ukuthi hayi ngizwa Shoprite umama uthile uthe ufuna into ukuthi ayizwa leyo ngizothi vela ngene nje ngiroundise mina ukuthi ngino2 rand ngithengele egunya la 2 rand ngiphume nalo kanti sho senginokungena nje Shoprite yabo ngithatha izinto lezi engisuke ngizontshontsha ngiphume kanti sebene private security ngelinye ilanga cabangayo ngoba benginongitshontsha into ezinkulu ezibizayo ngisho uLwethu lo sekwe street uNkulunkulu nesefuna ukukhombisa ukuthi ukhona uyakwenzela into engaka but professor lalela cabanga ngingene uLwethu ngitshontshe icathulo zo 600 and something hambe edayisa esalon mhlambe ngo120 cabanga nje konke mfethu umuntu ebona uLwethu kubantu uyazi ke nawe kodwa abe nesibindi athi nawo 100 rand 120 ngithi usujaha ukuyobhema vuma shuthi ke kuhambe ngingasakwazi ukungena uLwethu phela uLwethu ngeke uvisana ungene nje uthi uzothengani ke lo la uyacacela noma phela bezobe bengakubukeli phansi odiqiniso Budi Pro khona umuntu othi bombona njengene esitolo esithile kuzomela umlandelo obviously akagqokile ngisho uphaqa wakaphephi lo muntu uzothengani la uLwethu kumele sisije iqiniso usukunenhlanhla nje mongene kwenzeka waphuma ungatshesi lapha ama security ayilima yayizwa leyo nto uthola ukuthi nophaqa ogqokile nje ngisho wasephepha ungcono so yini lo uzoyithenga la uLwethu I understand ukuthi so kuhambe ngibe kuleso stage sokuthi ngeke ngisakwazi ukufloda nje ngene uLwethu mina nginje ngathi ngena nje wonke umuntu uzobukisha icustomer ezwa leyo so place of security ngibona sijampile uLizwi ngathi ngiqala Shoprite ngeke ngiyenze Shoprite yabo lokho sithona necathulo wara so sometimes njengoba ngisho ngiphuma nazo icathulo ngigqokile ngiphuma nazo ngigqoki kungisebenzele futhi la ngalimpe professor ngiqalekile mfethu yabo ngikhumbula ukuthi umama onetafula lama fruit udayisa ama grandpa and uyawadinga ngithi ngizongena eShoprite ngithathe ipack yama grandpa ngangena nje ngaqonda straight lo kwi-aisle yemithi fike ngichatha grandpa khona intombazane iyapheka yakhona eShoprite iyapheka ingithi nje jephu ngekhona lehle ngingayinaki ngihambe konde phambili ngiqale ngiyimise ngikulayini kathi ngisafaka esikhwameni ama grandpa kanti yona isukumile yayobiza lo private lo ukuthi akayoma ngasemnyango ngiyimise nje kulayini lo khokha benze ngathi uthi ngiyaduba ukuthi hamba kancane ngidlule ngiyophuma ngithi nje sengiyophuma eminyango athi ubhuti sisi uyesaphi intase esitolo nginamahloni ke mina sakhona amahloni yabo ngibona ukuthi yabo la mengikoloza kuzoze kunake nomuntu ebenganakile ukuthi ngibanjwa ngitshontsha so ngivesane ngingagolozi yabo ngithi mina igrandpa amfethu yabo athi sisi ngicela ungilandela ngingagolozi futhi ngivesane nje ngifune ukuhamba ngazange ngibambe kabuhlungu ngifune nje ukuhamba nje ngiyaye la ngidirector khona siyake phi eback laba e-storeroom sabo fika bangikhuthuzeke nama grandpa iphakethe lonke liphuma nakhona futhi ngitshela ukuthini bazothi nje lo dayini lo maphilisi ayezwa leyo nto enhlungu mhlawumbe baye highest bazongipanisha bazongivalela usuku lonke lapha na e-storeroom sabo whatever yazi Budi Pro ukhona ukuthi ngahlaliswa ba recorda yonke into babhala beya lana lama grandpa ibhokisi lama grandpa engangimtshontshile I think lalo 60 something rand ngahlaliswa lana kwathiwa ngilinde amaphoyisa nakhona ngitshesi bayangithusa yes grandpa amaphoyisa ngenhliziyo ngithi hayibo sengitshontshe into engaka bazongibizela igrandpa emaphoyisa uzojezela igrandpa yayizwa leyo nto futhi ngihlale mina nje storeroom sabo ngihlalele nje abasebenza
nakhona ngibona kwasekuyintambamanyana ngithi la kwashaya u5 phela ngithi bayavala akekho ozovuma ukuhlala njalo into event mhlawumbe bazongishanga leyo mpama or uzothiwa ngaphinde ngene la ngathi nje ngizwa ngeze u-over nje uphi lo sisi hey Buti Pro ngizwa nekhi u-over phela loyo iphoyisa leli likhulumayo hayibo ngizolandwa ngempela yabo kube ngathi ngiyaphupha Buti Pro grandpa ngizolandwa ngempela hayibo mfethu hayibo ngilande Buti Pro ngifakwe evenini ngihambe ke nge-CR ngirekhodwe ngilinde ukuthi kusasa ngenkantolo funa khona ngitsho inkantolo nje yayeza leyo nto Buti ngihlale ngilinde isikhathi sokuthi ngiyongena enkantolo mengingena enkantolo mfethu kufundwe ukuthi ngenzeni ibesane nje i-magistrate inginike 1 look ibesane nje ingishango stand down ithi ngizobuya after 7 days stress ibozi cwala inyembezi amehlo ngihambe yazi indlela lento uNkulunkulu ayengithesha ngamabomu kangangokuthi ngisho ojele lapha eWestville ngifika kuba into oyenzile ayibhalwe ekhadini kwakuzothiwa nginamanga hayibo babizane bodwa lengane ilethela igrandpa lana seziyahlanya yini inkantolo noma sebefuna ukusigcwalisela imbhede serious omamisi babiza ngomami obaqoqane bonke babukane bahleke kuthiwa wena untshontshe igrandpa ngithi hey mami ngeke ukholwe eShoprite lapho ngiyayikhulumela ke mina hey ngeke ukholwe mami eShoprite yazi igrandpa ilethela yebo hayibo ngihlale yezwa Buti Pro okay lo 7 days lo ufika ngiphindele enkantolo yes kuthiweni kuthiwe kuzomela kuyoverifywa i-address yeza inbuti okay ngithi mina hawe manje ngoba ugogo wami nje yokhandashisa kanje amahlonani lawo engiwabhekana nawo sengikule stages kanje manje ukuthi sengizoyiswa ekhaya ngama handcuffs mntakama hayi ngempela abaseshi bangifake ozankosi khona wesilisa nowesifazane ngifakwe emotweni kiwe emlazi mesifika ekhaya shuthi yabo abangithi banokusithatha ngokusiphela ngoba sila emgaqweni mhlawumbe ukuthi ngisho athi uvela ngaphansi kwesihlahla leso sihlahla phela kumele sikhombe usinakhe ekhaya angazi basithatha kanjani noma bajethi asinawo enamakhaya or shuthi yabo kathi ngisaba director ke siye ekhaya athi omunye nje uzungenza usenze ilima petrol yabo ngoba shuthi khona baye badlale ngabo umuntu esaba ukuyokhomba kubo shuthi yabo ngibakhombiseke ekhaya singene bese ngifika ku-drive in umbhuti wami kanti ngenhlanhla usegarage uclean igarage ekhaya ngikhombe ngithi nange umfana ongilamayo kuthiwe isho igama lakhe ngithi ufanele kuthiwe bheka le bobe shuthi bafuna ukuconfirm angazi mhlawumbe emcifela ihlo whatever kuthiwe sane kuthiwe bheka le ngisho bekhuluma naye abafuni bakagada ukuthi ani-communicate yini ukuthi yabo ya hayi-ke ingane ize-ke egeyithini kuthiwe yasiphethe ubonisiwe lana uyamazi ithi ingane udadewethu omdala so wagcina nini la ekhaya mina ngithe ngagcina ngoDisemba kwakuyiphi lo nyanga kwakuFebruary yayizwa kade ngahamba mina ekhaya yezo esane nje asho ufanele athi ufanele nje samgcina ngesikhathi esiwukuthi ehamba la ekhaya siwe ke sicela ukubona ugogo ivesane nje ingane nje iseshibenzela izinto zibe lula ithi nje ingane hayi ugogo angikhona ukuthi uzofuna ukumbona yabo mfethu usumuntu ohlule ngaleyo ndlela Buti yasho nje nje yathi hayi ugogo ngeke afune ukumbona ya angayixaka nje ngani mfethu ngezwa kuhlengezela inyembezi yonke lento uyabhala phansi njalo umseshi hayi ke umseshi kuyabhala njalo phansi ngithi Jehova lo Buti ubhala zonke lezi zinto ziyongicindezela ke enkantolo hayi kujiwe nami ke siphindiswe emuva CR uvule i-cell back ngifakwe khona ngilindele ukuthi phela kuyaxoxa ukuthi ngizokwenza njani yazi ngeke uzukhona ukuthi ngashawa ngo-30 days ngagwetshwa 30 days yebo 30 days or 500 rand fine ngizothatha mina u500 kangangokuthi ngisengehla ezansi ngayibamba sekuthi angithi hawu sengantshontshele ngulwethi Buti Pro yabo uNkulunkulu bese efuna ukubhaxa yes kwakuthi ngempela ngiphenduke ngithi basengantshontshe ulwethi kodwa ngiboshelwe igrandpa nakhona futhi enkantolo yabo ngishaya istory lesokuthi nje abona mhlambe ngangintshontsha ngoba ngidesperate sengithesha ngale way le yalomlungu lo wangilimaza ngithi mina yo worship ngaba nenkinga ye accident manje njalo ngize ngiveze
ngize ngithi manje ngalimazwa iwindi lemoto hlala kuvuka inhlungu so ngithe ngihamba kwe-street ngaba nezinhlungu ngangena eShoprite ngayithatha iGrandpa besane nje indiyali ngayishaya ngezitori lithi don't you know you can go to Eddington and ke mfethu lento eniyenzayo nimosha izitolo wara yayizwa leyo engibona ukuthi ubaba akayishaya ngezinto nje azizwayo angishaye ngo-30 days ngehla amehlehle ngezela Buti Pro ngashonezana so nje uJehova yazi ungayenza into enkulu uyenze akumi ngaleso sikhathi uyitshela ukuthi umvuzo wakho uyeza ngalesikhathi usuwenze okungaka uyitshela ukuthi boom kuzokuba namhlanje abo mengicabanga leyo ngagcina ngicipha uprofessor ungena esitolo ngitshontshe angifuni kamamanga kangokuthi noma likhona ithuba kulahlile sengiba nalelo valo lokuthi hayike ngeke ngisadabula ke meke bangibamba futhi iziphi izimo obhekana nazo ngaphakathi kunentombazane engiyafika la yasithethe yagcina sidibana nezikhondayi lapha ngaphakathi kuba njalo futhi yabona ke futhi mozoba umuntu othanda nokudla bo ungakwazi ukuyibamba ya ugcina nje usu lezo zime kanjalo khona ke bakhetha abantu akukho that bad wabesifazane suke nje mhlambe sekubhorekayo kwabesifazane la kunzima khona hayi sebafaneni kodwa nje kwabesifazane nje kusuke sekuyilokho nje ayizwa usuhlale kakhulu mhlambe ejele nezinto zokuqhuba isikhathi kodwa nje khona yami umuntu nje othanda izinto yayizokhona nje lo uzothi uzoba ubaby wakhe angangokuthi khona usisi nje oright kanjani ayiboshelwe indaba zama-fraud nethenda ukuthi nje uyabo uvela nje emndenini oright yazi ukuthi wayevakashelwa mfethu thola ukuthi obhakha bamphathele bona bakugcwele yonke inhlobo yento usisi oright oshadile kodwa nje ngesimo nje sokuthi ufuna nje ukuthi abe umem lapha yana washelwa abe yona yonke into wafika nje waba nentombazane yakhe nje oyakhe vele nawo sumbokhona ofika sebabafana vele nje bona ayibo Buti Pro umunye uzubona ukuthi yazi ngathi umfana ngempela ngisho ngangena sobafaneni isingajump amese kucheckwa or sekugezwa bafana abanye nje babafana Buti Pro so lo sisi lona nje wayeseno able elethelwa yonke into la sisi nje ubothi usisi oseyimalini alright omuhleni kodwa nje lesa spirit sikhona lapha ya mozoba umuntu othanda izinto ungenazo ori uzinezinto ufuna ukuba nje yabo iboss nje wenzele yonke into wena kukhona kuyenzeka kodwa ukuhlukumezeka ke kakhulu akufani njengasebafaneni kuyaxatshana ezamantombazane azisespacini esisodwa ya kodwa nje it's not kube ngalo ndlela into nje embi leyo ke nje esikhondayi ya nakhona futhi umunye usuke nje esenziswa yithumbu yabo thola ukuthi usilenda nje ukade nevisit ovakashelwa njalo ngolesithathu umunye uthola ukuthi usiyayisondeza kuwena nje iqala kanjalo nokuthi abanye ngithi basuke bengene bekade bebhema beno roast mesiphuma lento Buti Pro imizwa ayibuyi go professor nganoma seyabaxoxela yini uzuzenze nangomunye singathi sesekubuya wonke lama feelings asuke shuthi lento nje ayengazi ngachaza ngithi iyasuppressa yabo nje mase uqala ushawa uroster isiyaphuma egazini hayibo engathi nje ungalokho nje and futhi wenza isex leyo or wazikhulula uyalala for lo mzuzu movu angazi kanjani ibuya yonke imizwa abanye ke kusuke sekuhlangene nalokho ya ngoba iningi lethu elingena lapha nabesifazane suke sivele sibanjwe sibhema nezidakamizwa so thola ukuthi omunye mhlawumbe usehlale u2 weeks obani sekuyaqala sekubuya bokubuya and iqala ngemizwa ayibo khona omunye wayezahluleke nokuyibamba phambi kwabantu esesibhedlela lesasesikhona lapha ejele wayezathatha i-roll on weprofessor hayibo hayibo motho hayibo yonto uyayixoxa ngisho sesiphumele ngaphandle sasingawuvala umlomo emfufe enye into nje lento lesibhemana yazi uhlale nomuntu esilisa professor ubone ukuthi mfethu umntana omuntu uyafuna yazi niyathandana uyafuna wabeka nje isandla sakhe kuwena kuthi hayiza ayifuni ke sexy ke liyawe besane kufimizwa mfethu abonje mina okay abantu besilisa oyikho engasheshe ukuyakuvutha ondaba uma ebhema lento kahle siyayibulala imizwa iyayibulala Buti Pro hayibo umuntu uthola ukuthi mezo umfuna ukuchama uphisiwe ukuchama yeso uzo eyalimaza lento esibhema professor uzoma umuntu umchamo awuphumi yes ayibo bafethu umfana umchamo awuphumi ufuna ukuchama kodwa
ukuthi uzuphume omunye uzagcina seyekile anti kathi uyangithi ubhisiwe uchama iyakulimaza lento so nje inezinto ezenzayo emzimbeni kodwa nje number 1 ngikwazi ukuthi nje imizwa iyafa fi noma thina besifazane phela suke sesilenza suke nje usucimezela ukuthi phela akachameke mawukuthi mhlambi oyakho noma mawukuthi client sotha leyo mali yakho wena usiphente uphume umnyango ma feelings nje ozofuna uqala ku romance kangize ngisho iqiniso but ipro mina ngithi hayi mina ngiright ngenzela wena so munye phela ufuna uqala kuthinte yo kwakuthi angihayizi sokwe ambulance hayi ngifuna mama mengibona impela ukuthi hayi urightanyana ngikutshele nje iqiniso ethi hayi phela mina vele ngenzela wena hayi bro kiss what ayizwani nelone sexy ke nje umuntu esifazane yasibulala imizwa oyikho siliyathi mayiphuma edakamizweni wavela ohamba okipita wangalawuleka uma wakhe wathi ungakaqedi ngisho iviki usuyakipita ayisukusunti ngiyakutshela hayi futhi sexy amanye bayamithi ngithola ukuthi nje mhlawumbe sekubhema hayi sezozalisa kwenje uzothi nje imithi njalo kuba njalo ke futhi thina kusuke kumele yenziwe uma kuphuma lento egazini lakho nje mekuphuma lento egazini lakho izinto engeke ngibone mina oyidinga kakhulu angithi usukade ungasadli nokudla okuright number 1 nje ukuthi ukline umzimba nje ngoba ngeke ngibone mina kade usesibhedlela uthola mhlawumbe lento ebekuphethe idinga ukuthi bakufake ne drip yazi futhi pro ngisho i-drip eyodwa before iphele usuzwa ukuthi khona lokuklineka osekwenzekile kuwena uzubone nobuso bakho ubuye usuthe kuba mpofanyana ubothi ugezekile ushuthi kuba mhlawumbe bakufake noma 2 or 3 so nje number 1 nje dinga ukuthi udetox umzimba nokuthi ke nawe mindset yakho ke uyitshele nje ukuthi ayizwa lonto uzama ukukhipha lento udle na kahle ke futhi vela kuthina sonke esikwazi ukuthi si-afford ukuthola ukudla okuright kodwa ngithi ngasiphila ngokuthi uthola ukuthi nje uno 500 professor lo 500 ngeke uzukhole umntakamanga ngikutshela iqiniso ungadlali thina sinidabukisela la yila lo ngisho unganginikeza manje lo 500 ngilambile yazo kodwa ngeke ngene ngithathe noma streetwise ingqondo ibuyaphi ukuzibothi usathane lento ususuthi wedwa ayibamba nje ngesandla ususuthi mntakamanga ngishathiwa udlanga 2 days anede waqeda ukubhema yaphela mhlambe sekusele 20 rand okugcina hello usukucela igwinya lo muntu oqhamuka lapha yayizwa leyo nto but usukucela igwinya ukade uphethe u500 so lento le nje inesikwele uyalamba meke wathola imali uyona yayizwa leyo nto uhamba ngophaqo nembobo wathola imali kunokuthi G2 khona ngisho phaqa ba 25 rand kodwa mntakama uyalapha ya kodwa nje idinga ukuthi uclean umzimba lento le idinga ukuthi udle kahle then ke futhi nokuthi nawe ube semqondweni ukuthi nje usuyayitshela ukuthi lento I've had enough yabo kumele uzofike le stage nawe sokuthi nje uvuma ukuthi uyadinga usizo yazi abantu banenkolelo yokuthi wena ungashintsha abakubukile enkolweni zokuxhumana futhi baqinisile futhi proof baqinisile and futhi engase ngibe nawe eduze kwami umuntu wasekhaya step sokuqala naso ukuthi nje ngiyoguqa phambi kwakhulu mama mncane because ayikho into embi engisengayenza ekhaya nje ayisivela ke khumzalo ongajabula ukuthi ingane iphila nje because khona sebantshontshe emakhaya yeza leyo mina nje ukuthi banele engayo kuba disappointed nokuthi yayizwa leyo nto ukuthi indlela engikhuliswe ngayo how did I end up ukuthi ngibe ngithatha left nokuthi ngithatha umgwaqo o straight so nje but pro because ekhaya ngikaze ngone ukuthi mhlawumbe ngahamba namabhodwe ngayizwa leyo nto ngahamba nani ukuthi nje ukhulu wami ile engali ukuthi zonke izingane zi right wena yini yayizwa futhi vele akekho umzali ongajabulela leyo nto leyo so nje khona ngisanayo uthando lokuthi ngiye kubona ngizehlise ngixolise and then from there ineyibusiso nendlela yami izoqala ukuthi ngiyazi ukuthi because kuyafana neprofessor akusiza ukuthi ngithi ngizofuna usizo at the same time ngisa la istep sokuqala ukuthi nje ngihambe nje ngekhaya ngiyoxolisa yayibona lesi nje sokuthi manje ngikwiprocess yokuthi ngizama ukuthi ngixhumane nomfana wami lo engamshiye ema social workeni
zonke lezo zinto lezo nazo eziyavala yabo nendlela. So ngena ya ukushintsha ngisangashintsha bu professor and neminyaka ke futhi iyahamba asibi bancane siyakhula. Yabo mengabe ngibona umuntu ogogo emgaqweni mhlawumbe uthola ukuthi abanye bayahleka ngithi bafethu naye wafike ngangathi and futhi siwe ngaqala khona ogogo emgaqweni hayibo professor ubaba omdala onezimvu ukuthi wena ungena ngeni phela hayi ngiyangena ngale mina futhi obafika khona nje ubaba omdala onezi hayibo bona futhi usilo baba uvela emakhaya ukuthi wagcina kanjani la mhlawumbe bawu2 sengibabona lapha ubothi ubaba abadayibo mfethu omkhulu kahle kahle lo munye usenako istage sokuthi ngabe mhlawumbe useshaya ipension. Mina ngifuna ukuthi ngimbizazi ngizina la kwenu umkhulu asisho wakaDubi Sibongo bakhona bhuti baningi ngakubalela inqwaba khona nje omunye sasimbiza sithi gogo wagcina eshonileke loyo hey angawutsotsi ugogo hey ugogo engawutsotsi waseChesterville saye emngcwabeni hey bafethu thina sasazi ukuthi wasemtubatubu uyacabanga leyo hey bafethu lesasalikwazi isazi fethu emgaqweni nebhodi angicela athi angimbhalele ukuthi ufuna imali yokemtubatuba wara ngibhale ibhodi yami ugogo afake into la eswini bathi une cancer lento leniqu into yesigaxa lela eswini yayizwa leyo ugogo thina sasazi emdlaleni ifilimu hayibo gogo ukuthi akasekho azomthanda professor ugogo thina sazi ukuthi nje usuke emtubu yena ke kuze naye akutholakala ekhaya angcwatshwe kahle wasizwa ilo sisi lo othuba nomvula lo esiphila ngomusa wayenokuza nje ezosiphakela iparish eksene Shunda khona ugogo wazajwayelana nosisi Nomvula naye futhi wayethi uzaba ukutsotsi bakhe yabo ngoba insonto zathi Sinomvula athi Sinomvula yabo usenjenga nje process abantu naye yawazi umqondo wethi futhi nje nabo bamthanda ugogo yabo yawo nje emtheze emtshela usisi Nomvula gogo lethi ID yakho ibe ngangini yabo leso thini izinto zakho zazi ukuthi ukanjani futhi ke washo iqiniso ke kusisi Nomvula ukuthi owakephi ngoba athi mhla eshonile wangcwatshwa yibona Shemo Sester saya nje nakubo wala eChesterville ngasePavilion mePavilion unywa kanje yabo le mize sezansi basePavilion ngiyibona ngaphansi kwawo gogo nje ulapha yana emfethu sathiwa kabi sisifika kubo kuthiwa nje kuba abazi ngisho emtubu sithine hey wasesibaxoxela odadewabo sithi ugogo nje wayevesana acela imali athi yena uyemtuba hey kuniki lapho ugogona baba wayeshadile yeso washada ugogo uMesisi yeso meshade ephila kahle ehlala kahle nomyeni washona yeso konakala phethu ugogona waqala wadayisa iphathini yayizwa lo iphathini ingide medayisa ingide ugogona yabo waqale lapho ke naye athi methola imali anyamalala ahambe nje amasonto yabo kanti ke uzogcina sengene umama oright wayeshadile washonela umyeni nje izinto zakhe nje zaphithana yabo nje mongezwa istories so yenza ukusho ukuthi uyayibuka umuntu oyesalikwazi lesa usuke la wafike ngafuthi mhlambe nawe wafike emncane nginawe yayizwa lo nawe njengoba uhleli la nami nje bangihlela njengoba ngitshela nje sengise thank you ngafika nginangaki because 2004 uma isanda kushona was around 2021 senginangaki manje so nje wonke umuntu usuke efike esami futhi ke into ebhlungu sisuke sithi mina ngeke ngibe kanje mina ngeke ngilale eminyaka hayibo ngingamane ngithola u30 rand ngiyeshelter uthola uthi ke kwalo 30 sekuyinkinga ngisho ukuthola u10 rand sunamahloni ke manje nake ngisho ukuthi nje guys kodwa ingane zakwethu ngiyangithi uma ngabe usanomzali ku-enjoy nalokho ukuthethiswa kwakho uyongikhumbula nje ukuthi akuthethise engasekho yazi ngiyaye ngiphatheke ngihlale but professor uthola ukuthi kunomama ofikayo ubona ukuthi uphethe uqiqingile uhambe efuna usibanibani ngisho ethi hey how I wish ukuthi owamula ungilandela nje and uthola ukuthi lo sibanibani ofunwayo yena kanentaba yabo mengimbona mhlawumbe sothi umuntu engimaziyo ngize ngihlengezele inyembezi ngithi mntakama eyokhumbula kwayo ukuthethiswa uyena nje futhi unenhlanhla wena useza kwena azokubheka yayizwa leyo nto thina mesifuna ukukhala sesiye emathuneni wena nje usane chance yonke ubone nje ukuthi uyimoshela isikhathi uma yena nje ujaha ukuthi uma akashiye lo malashiya yahambe ayibheme
Abanye ke singaqothiseki nganza kwethu nje abanye bethu silana kulolu bishi nje ngento nje ukuthi nje sithanda izinto nokulandela ya so luthi mawukhuza wena ubone ngazi ukuthi kahle yebo so kahle mfethu kahle yabo so ya ukukhumbula kwalokho nje sethiswa kwakho akukho lula emgaqweni nganza kwethu unethwe imvula wazi ukuthi yazi kunekhaya la engathi mengilele khona ngisho ngavuka ngo12 akekho umuntu ozongikhahlela yebo navuka la akulalo emgaqweni nawe ngiyabakhahlela ngibatshela akulalo emgaqweni futhi uqinisile mawulale khona umele wenze show uyavuka ekseni before abantu baqala ukudlula emsebenzini ugoqelela ushidi lakho mekusana lobo buthongo ngiyahamba endaweni private at least ugcinele so sithunzanyana leso ngithi futhi mesuphelelwe inamahloni ke kulempilo esiphilayo suke sekukubi kakhulu ngoba enye into futhi esave abanye bethu futhi pro ilelo hloni ukuthi usanalelo hloni lokuthi mengicosha lento la emgqomeni lo ngilandelayo yangibuka kanti sekukhona ongenandaba nje seyikhahlela live take away yayizwa leyo so kusanaba abanye bethu kusane hope ubonayo ukuthi yena ingoba nje umuntu usedeep kulempilo and usuwone abantu abaningi emphefumulweni akusekho lula ukuthi nje usungavesana uthi cela ngiphi u18 ngiyemlazi so nje ngisanalo lelo hope ukuthi and futhi hayi ukuthi nginaleyo hope if nje ngingahamba ngiyoguqa gogo ngesehlisi ngoba enga yakhe ukuthi ngashiya ikole ngashiya yonke into ngakhetha nje lempilo khona mhlambe ngashiya nje nale mali ke leyama asishela yona mina ngahamba ngayo yidla ofuthi nalokho futhi wayesekudlulisile nganza kwethu ngimtshela iqiniso wayesekudlulisile kwakhona ukuthi ke osekwenzeke nje kwavala nje inhliziyo yakhe uthi nje sengisemgaqweni ngisedakamizweni yonke leyo nto ngoba emva kwakho konke lokho ukuthi sengadla leza imali okay fine kuke kwanesikhathi la ngangathi umqondo yabuya khona ngathi ukuba nje intombazane normal wayekwazi nokuthi ubhuti wami ngilamayo asuke emlazi esuka kuyena ugogo ezongivakashela so luthi ufike ngolesihlanu mntama ulale la ngihlala khona ngivuke ekseni ngenza ibreakfast ngithenge lawo maqanda adla mntaka ngibuye ngithathe isiwalk siye beach uyazi mfana mesuke emlazi ujabuliswa nje ukuthi ulawo solwandle so akudinga hali nokuthi uzube nemali zo KFC whatever angithi nje mengabe kukhona ukudla engizomenzela khona kwahamba ke ngaba west ngokuthi nengane yamanje yavesana yabonela nje ukuthi akusayena kusisi wami lo yayiqhelela yona ingane no hayi uzolunga ngelinye ilanga siyabonga isidla amaningi esakeni sicount episode namhlanje futhi izokwazi ukuthi ivule indlela ebantwini abaningi kakhulukazi kwabesifazane mfowethu ababonakala bengabambeki bengalawuleki befuna ukuyiphatha befuna ukuba amadoda empilweni zawo kanti bona bayitarget kakhulu ezintweni ezibhedayo ngoba imost yabo bawek so ngakho ke siyabonga mfowethu ukuthi ufike nawe uzoqashisa abantu usebenzisa istory sakho ngakho ke nina bendla mhlathi kamayekisa uma khona office ukuthola imetadone nansi number ngayishayela 081 513 5606 081 513 5606 ngizoyifaka nasobondeni uma ngabe uyaqala uba ingxenye ohlelo lethu leThameli how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezoqwashisa abantu siqalile kuhambo izolo lomntwana sihambile sesawofika epolice station kwathiwa sibuye ngolesibili ukuze kuzokwazi ukuthi sifice lo muntu okuyena odila neindaba zazo izingane sinethemba ke lokuthi sizohamba sesithole ingane kadadewethu angazi ngibone ngathi kodwa idla amaningi esakeni if yena ufila ngathi khona okusalila ngakwazanga ukuthi axoxele abantu ngempilo yakhe yasemgaqweni ngoba udala esemgaqweni ngiyacabanga ukuthi engabuya kusasa sokwenza part 3 but uma efila ngathi ukukhulume konke siyabonga ukuthi abe ingxenye ngithi ke mina uliqhawe umuntu ofikayo lapha ezoqwashisa abantu ngezidakamizwa ngisho kuthiwa usishiyile wadlulela izidakamizwa nokuthi usuke efana neqhawe lokuthi ushiye ayithungele bandla ngakho ke oyongena ezidakamizweni esebonile sinama video eswenzile noma usekhona nje manje impilo engakabi wese akazama imizamo ukuthi njengamanje vala manje kungaze kufike ekuthenini uyitshela ukuthi wena uthi awusobe uzwafana nabo ngoba ngelinye ilanga uyosithola uhlela ematafuleni nami
ngicitsitheka kancane ngendaba yobusuku ngixoxela zona kungasekho ukubuyela emuva. Ngakho ke siyacela abantu befunde khona konke esikwenzayo, subscribe ucindezele nebheli okuyinto eyaye isize ekuthenini makhona isiqephu engisiphosayo iyayikenqeza ocingweni uthi mongena ngaphakathi bese kutholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoine ne-membership. Ngakho ke mina uProfessor Wamkhize ngidabwa phansi nongoma esigodini sabho umthetho sohlangothini lakamandlakazi sangincenga.